Samlo tashle tatari ngozo COVID vaccine luksa tija luksa tana HIS nana chik suyori udi taring tuyayi ani thangbo dila link luk rwa ngozo DHIS chuga chi link di ngozo chula kurgire en link di luwa da page di thungire en dila username da password lukur tatari ngozo admin ki username da password lukura china username password luk sign in chi 아니 page di thungi lira page di thungi wada gang lala search apps lan chik option sure search apps luna ani di wala tracker capture lan lire tracker capture name ani tracker capture name sawada dela suggest ni su thungi lira ani thangbo di load sama chi sawada an dela suggest tamer 중마에는 소소 login chi 소소 사제 부 통글 안 단답변의 세션나 통조 테스트 담바레지나 테스트 이냐지 사제 디나라 안와 테스트 settlement level 리 테스트 PHCD facility level 안 테스트 이거조 당봉조 소소 부부디 레지스터 치디다 시스템 나라 밍루디 테스트 나루에라 아니 부부디 레지스터 치사니 줄라 백신 기 프로그램 나로 enroll 치한다 백신 기 지텔루에디 와 PHC level facility level 치에라 아니 laptop 지게나 강라 laptop 밍리그리 와라 laptop 가지 클리닉 디기 밍리스 동조 테스트 patient 디 register 치에라 register 치에나 디테일 register 기 버튼 주어 register 버튼 네임 안델라 patient 기 밍루 살리스 부고 되게 밍 루그라 부밍 the beneficiary rinzin do na rinzin lugra and date of birth dam pu diga ji ani pu diga ji date of birth chik dam ra and wala automatic age delete kisi date of birth ching mena age di lukshna ti ra and age di ludu gala ji mije 0.0 la di lugur 0.0 di gara month re ra and gender dam gender male female male dam nationality chik dam ra pepa kya khari me tibetan ina tibetan dam DOH ID di automatically ra and DOH ID di juma susu nyar na ani pu di la nyar chuna ani juma second dose kapsu ID di number kin le na ID ni se chu ngra and the green book number look pu di green book jim chilu ra ani blood group check dam B positive and residential status di temporary permanent ra ani permanent na permanent che and settlement name di susu rangsho automatically re and occupation di tamer ani kisi puina gangna student lani type china student lira ani student lan type cho the student roll number tisa shlir and la pu de admission number there ani phone number injim 10 digit number 2 ra and local address ther local address t and local address the penetration the pu de laptop min thera SGS the pelokopi doina SGS pelokopi thira ani kisi ya class 2 tukuna class thira class 4 do tina ani ya juma ya class ni address ni chele lo yor and save and add new lan de la button sta on din name save and add new chisa the registration complete chasar registration complete chasa de pu de ming register chasar ani dj ni dil yer ani ta pu di vaccine gi dinal enroll chere vaccine enroll chidigal test PHC la tora test PHC dudugal de la register chisa ge de sama dilir ani the rinzin do na the rinzin register chira and rinzin click chira rinzin click che sawada the rinzin program kharinal enroll cha martang zo vaccine gi program nal enroll chur enroll chela ti gang la tab sto din name na COVID-19 vaccine registry la chur tila name gira ani thanda vaccine ki registry program la enroll chikyu indu de add new la digre add new name and the enrollment ki page ti thengir ta dinala ni kyang sai na sangma dinal kyang sa sawa yungir ra dilan enroll and click che ji bojir enroll click che sawada ta rinzin khogi vaccine registry program na lesar enroll chi ga sangma dinal lir program kharka na enroll chi sama and vaccine registry na name ra and name bada dila vaccine ki date salir vaccine ki date sal lira penetration November taringi lakhab yawarajina taringi date theoda vaccine ki detail salir vaccine center khawal lakhab ke ba government lage na government che and underlying condition pu dela na shamba yume yes no mena no thera yuna yes chi sawda na za gilis khashish lir dinal na za khar khar yume thera presentation pugula chronic heart disease jo na heart disease la click chi and dinal mekyo na za dinal list na mekyo ji na there others na
tishin jugore and vaccine ki type di vaccine khari gya ba ko vaccine ge Covishield ge di gya phe na ge vaccine gi ming sang ma del yore and ko vaccine na ko vaccine che and batch number da expiry di yuna dil chera tiduna ani jumaya side effect and ki trace chuguna de la pen to boyur and dose number di chair dose thangbo re ni wore dose thangbo na thangbo che and dose thangbo di last is this last dose la da di last dose re mare kizi na dose thandu chi gya na last dose mara and no chur and no tira and di wala suggested date for next dose the dose new gi due date di khari ma de la thengir di the vaccine su khari gya mo de la pa gi ni next dose di thengir ra ani the last dose main sang ta second dose kya yu in sang ho partially vaccine dilan de la automatic thengli re an unvaccinated reason slash da di khap kisi gya na del tu mare kisi gya pu di khap che gya gi me la yore jina ni di detail date vaccine ki date di chuputi any del underlying condition diti any vaccine information is chia magyang ra tongba shara di reason di kyang ar kya any vaccine magya gi reason khari re ko allergic re medical condition re refusal re ya id card me re khande re ni sangma reason di del selection tier kisi ya khap gya yuna reason tongba sha shantir tongba sha complete name ani complete kisi bu ya complete tin bu di ma tin bu shamba ya na complete in exit name ra 심 pu di rangja mu thuni ya na complete name shintir complete name gira ya yaran chodo and then plus sign chida plus sign di name na ani ya de la ti sar allergic reaction ti sar pu di kisi khap thangbo de la adverse reaction chagyu na the program stage the adverse event notification damra and date khadu report chi ma ani November ni la khap ge na benishe November sum la ko allergic reaction chayna November sum thi safe chira ani de la allergic reaction thi serious and non serious ani kesi serious na yes china serious khar yimba de list na de na tiker ani kesi non serious na non serious la tiker na non serious khar yimba benishe saw bargyu na re go na gyu da ni chayna de del tikya ani yam dina list na me gyu na others na thi and possible reason for case side effect ya reason possible so di chini any side effect di chung re do sam gyu na del chere ani shamba de so del in kyang lis ani complete name ani complete rangcha name ra pu di ki second dose ki se muthi ni kyang ai na tibula ya plus name ani del program stage the vaccination tam ta ki so vaccine ka ji detail kyang ai na ani pu di ki vaccine ni wo di ki se ya November 30 dose il kya ore November 30 thi safe chi and chibuchikan de la vaccine ki detail so tisalir vaccination center di ni wo di ki se private lage na private thi ani vaccine ki ta ni wo khar kya ba ta thangbo ko vaccine ya na ni wo ko vaccine gi ra ni wo ko vaccine che and batch number da expiry date shin kyo na del thi dose number di dose ta ni wo ra ni wo di thi and is this last dose ta ko vaccine dose ni mashime na ani last dose chaira yes chi so da ani yel fully vaccinated lan chair ta ko complete vaccine kyat sarela nira ani complete name and kisi ya pu di second dose ka chi rangja adverse reaction di kya ga na plus name and program stage adverse notification che ani adverse notification November December 1st ujila report chi warajna safe chira ani kisi ko na adverse reaction che me na niga la no thi in complete functionaries is you na yes chi in khari me tik care tada na benefit niga me na no thi complete tang and complete an exit name shantir and ya pu shambari is chiwaru ne tur ya pu shambari is chiwaru test name ani diji bojiga ani kisi ta ya ngo report ta na search apps rangja name ra and delala reports lingi chur reports la name na dela standard report la yore standard report che and dela COVID-19 vaccine output report lingi dela name na create name gira and dela susu sacha de tamer susu sacha de ta na nga test na yang du nga test tam get report name gira and dela date tamer date susu khane khawa pu date tai tanga November 1st ne tai na November 1st che ani nga November 30 budu ji date tai na November 30 budu che submit name and dela susu go ji thanda budu gyangyo go ji list sangmalish and dela pu go ji ming da
underlying condition the vaccine thangbu kya email changmalis and the last the vaccination status partially or fully changmadelir and the naulon susu yachi na jigosha ani di jura excel na download excel chine jigorchula